Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh, qadrli оқучыларыбыз. Bugün Ramazan ayının 19 günü. Bilgeningizçe Ramazan ayında urazа ул һәр мөселман өчен фарыз гамәл. Безнең сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтүе буенча, әгәр дә берәү мөселман кешесе Рамазан ayında үзенең кардәшен ифтар мәҗлесенә чакырса, ул менә шул кардәшенең савапларын үзенә ала дип әйтәләр. Ләкин шулай да шул кардәшенең саваплары кимемәячәк. Шулай итеп, без дә бүген ифтар ашы уздырырга булдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. Ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi şu Kur'an ayetlerini kabul etti. Allah'ın ecir sevaplarını Adem Aleyhisselam başlayıp yüzüne Ya Allah'ım, baş yap mümin müslümanlarının tutqan urazalары kabul bulsun.